godina, drugari, vi gledate moj novi kristijališani video, a ovog puta su nam mama i tata nešto donali iz Beča i to su nam kao prednovogodišnji pokloni. Evo, vidite, sad ćemo da počnemo. Ovo je, vidite, žuta ukrasna kesa i sad ćemo da otvorimo prvo u njoj. Imamo još ovih kesa i to su isto pokloni, ali mi ćemo prvo od ove da počnemo, jer je ona najbliža meni. Evo, sad ćemo vidimo šta se prvo nalazi. I ljudi, prvo što se nalazi u ovoj kesi, ukrasnoj kesi, su ovi rozi minjoni. Vidite? To su ti rozi minjoni i sad ćemo mi da otvorimo to. Evo, vidite. Voljela bih da i vi možete da probate sa mnom, baš mi je žao što ne možete, ali dobro, ja ću da uzmem jedan od njih. Baš me zanima kakvi su, malo mirišu na alkohol, onako, rum. Pa da mislim da je ovo rum, ljudi, ali onako sviđa mi se, baš su lepo ukrasili ovom rozom čokoladom i ovom crnom čokoladom su kao šane neki napravili, to mi se baš sviđa. I ukusno je baš. Da, ljudi, vidite. Ovdje imamo, mislim da je ovo rum. Tako se osjeća. Sljedeći poklon, ovo zapravo liči na jafu. Piše Cleaver, Soft Cake Orange, i ja ću da otvorim. Vidite na ovo sam sada. Imamo dva pakovanja, pogledajte, ovako je kutija, mi ćemo staviti na stranu i imamo ovdje, mislim da je ovo kao jafa, ljudi, ali sad ćemo da vidimo, ovo verovatno jeste, pošto vidite kakva je slika i to, pogledajte, a i punjena pomoranđom kao i obična jafa. Vidite. To je kao jafa. Da, ovaj ima isti ukus kao jafa. Ja inače baš volim jafu. Ja nekako baš lepo ide uz torte i kolače. Dobro. Sljedeći su, ovo su nam isto mama i tata doneli iz Beča. Meni i mom bratu. Ali ja snimam sama. Vidite, ovo su kao bombonice, prelivene kao od pistaća. Vidite, zelene kutije, pošto su i pistaći ovako ovdje zeleni. Zato. I sad ćemo pokušati. Ovako, možda ću malo posipati kutiju, pošto prvi put otvaram ovako nešto, a dobro. Vidite, ovdje je puno bombona. Ovo je malo veća bombona nego one što ja jedam, one su malo manje ovako. Sad ćemo da vidimo. Vidite, baš mi se sviđa kesica. Vidite kako je lepa kesa. I ovo je bombona čokoladne, a unutra su verovatno pistaći. Ljudi, ovo je toliko ukusno. Znači, bukvalno, unutra su pistači. Znači, ovo je bukvalno, unutra je namaz pistaća. I ovo je tako lepo. E da, ako
Ako ste bili u Beču, mislim da bi bilo dobro da ste okupili mnogo jedan. I tako ljudi, evo, imamo još jedno opakovanje, isto tako, samo što je naranđaste boje. I ovdje isto tako čokoladna kuglica, samo što je sa pomoranđom. Kladim se da je isto tako mnogo dobra. Malo se teže otvara onako, ali dobro. Vidite, ovdje imaju naranđaste kesice. Meni se sviđa kako je ovo upakovano i oblik. Oblik je baš lep. Evo, otvaramo. Te isto čokoladne kugle. Ljudi, mislim da je ovo čak i bolje. Ovo je punjeno pomoranđom. Znači, baš je lepo. I ljudi, razno nam je ova naranđasta kesa. Vidimo isto da stavimo u stranu. Krećemo na ovu žutu kesu. Ovo je, ljudi, neka knjiga. Napisana je na španskom. Vidite? Takva je to knjiga. Ali dobro, ne mogu ja sad sve to da pročitam. Mislim, video će bukvalno trajati i haha. Da budem čitala. Pa ću ostaviti. Sljedeće što je ovdje. Imamo ovu kesicu. I sad ćemo vidimo tako. Ja, ljudi, pogledajte, ovo je baš slatko. Znači, ovo je kao magnet kravica, vidite. Još ima kao nogice i ovo su i kopita. Ljudi, meni se ovo baš sviđa. Ovdje piše Austrija. Ovdje piše Austrija. I ova kravica ima jedan cvetić ovdje. I onako baš je slatka, smiješi se. Dobro, to ćemo da vratimo pažljivo u ovu kesicu. I stavit ćemo je. Ovdje imamo isto, kladim se da je ovo magnet, to se mi vidi ima ista kesica. I bukvalno osjećam da je magnet. Ljudi, i ovo mi se baš sviđa. Ovo je kao kućica. Isto piše na njoj Austrija, pošto u Austriji glavni grad je Beč. I to su moji mama i tata bili. Baš je lepo. Baš mi se sviđa ovdje neki ljudi. I slatkiši su baš ukusni onako. I ljudi, imamo još jedan magnet. Vidimo šta je ovo. Jao, ljudi, pa pogledajte, ovo je Mozart kugla. Znate, Beč je poznat po Mozartu. I to je sad kao, vidite, moderno, kao imaju i magnet, Mozart i sve. Jao, ljudi, kako je ovo lepo. Vidite. Mi se baš sviđa sve na ovo. Evo, tako ćemo tu. Moramo pažljivo imati, zato moj pošto je magnet lomljivo. I ljudi, prazna nam je i žuta kesa. Možemo da nastavimo i bolje. Nastavimo. Ovdje nam je, evo, ovdje jedna bijela kesa. I ovdje imamo dosta magneta, vidi se. Čekajte, ovo je metalo. Evo. Ja sam uzela dva ljudi, ali jedan ću da vratim. Ovdje imamo dosta kesica. Jao, ljudi, pogledajte. Isto Mozart koji svira violinu. Ovo je violinski ključ i neke note. Vidite? I baš mi se sviđa, vidite kako mu lepa violina. Ovdje ima čak zlatno, ako možete da vidite. I piše Mozart. 1756. do 1791. Baš je lepo. Dobro. Vratit ćemo mi to u kesicu. Stavit ću
i ovu kesu, pošto je u njoj i bilo je u više kesa onako. I točimo i u kucketa. Dobro, samo pažnju. I ovo je onaj magnet koji sam zahvatila zajedno sa mocartom. Ovaj je u jednoj kesici ovaj put, kucketovoj. Vidite? Ovo je kao mapa na kojoj piše Austrija i ovdje je Beč. Vijena znači Beč. Ova mapica je baš lepa, to je magnet, kao i onaj Mozart. Ovdje imamo dosta magneta, ljudi. Znači, gledamo. Neki ćemo stavimo ovdje. Dobro, ljudi. Imamo još jedan magnet ovdje. Gledajte. Jao, i ovdje je violina. Mozart svira violinu, pa eto tamo. I ovdje piše I love Vienna, što znači volim Beč. Točnije, ja volim Beč. Ovdje ima neki konjić, vrteške i violina, Mozartova violina. Ljudi, ovaj magnet smo vidjeli, sad ćemo pažljivo da ga stavimo u kesicu. I tu. Ju, se mrdaju ove kugle. Jao, ljudi, ovo mi se baš sviđa. Pogledajte kako je ovo divno. Znači, pogledajte. Ovo je Sisi, njihova kraljica Austrije. Znači, tako su je divno uradili. Znači, pogledajte kako ona ima divnu haljinu. Ovdje bukvalno kako imaju neke zlatne tačkice na njoj. Na haljini. I ona ima tako lepu kosu, pogledajte. Evo kako meni se ovo baš sviđa, ima zlatnu ogrlicu. Baš je lep magnet, ljudi. Sviđa mi se. Imamo i ovaj. Jao, ljudi. Koliko violina, ljudi, ovdje imamo. Da znate, zato što je ovdje super. Pošto ovo su magneti violine, a ja već idem u muzičku školu i sviram violinu, ako niste znali. Možete da mi napišete u komentarima da li želite da vam odsviram nešto na violini. Tačnije, da znam da sviram ovu, kako se zove veša. Nebo je tako vedro pesmu, znam Zvončića i znam Jesenju pesmu. Možete da mi napišete nešto. Ali dobro, ja ću vidjeti šta ću da sviram. Vidite kako je lepo, violina. To je magnet isto. Ćemo da vratimo kesu. Dobro. Da pažljivo vratimo. I na ovom magnetu naravno isto piše Mozart. Ljudi, pa vidite, i ova kesa je prazna. Znači, nastavljamo sa drugim. I ljudi, znači, ova kesica nam je zadnja i ona je, vidite, puna. Ovdje imamo, pogledajte kako je ovo lepo. Samo da ja otvorim ovo. Ljudi, možemo mi i ovako. Ovo je kao koverac na kome Mozart. Sa druge strane, kao možete vidjeti, ovaj klavir. I da vidimo. Vidite, ljudi, ovdje se svira Mozartova simfonija 40. Vidite? Pogledaj što piše. Kako lepo zvuči, ljudi. To baš lepo zvuči. Ajde, vidite. Možete da čujete. Meni se baš sviđa ova muzika. Baš je lepa. Vidite što nisam skilala kesu, ali ajde. Baš lepo zvuči.
Ova mi se baš sviđa. Stavim na stranu. Imamo ovdje još nešto. Ja, ljudi, vidite, pa ovo je isto jedan od magneta. Ovo je magnet. Ja, samo što je ovo kugla magnet, ljudi, vidite. Ovo kao, vjerojatno kao pada snijeg, vidite. Ali imamo jednu od ovih vrtešaka. Ovo je bič. I to je magnet. Mada, ja mislim da bi ovo više trebalo da bude kugla, a ne magnet. Pošto, gledajte, mislim da će spadne. Tako da... Stavljamo tu. Stavljamo česticu. Pogledali smo taj magnet. Imamo i... Opet za sviješi, ljudi. Ovaj put imamo mocar kugle, baš su lepe. Sad smo da otvorimo. I ovo inače ima više ukusa. Sad ćemo da izvadimo plavi. Ima crveni. I ima ovo kao zlatni narančasto, kako bih ja nazvala, bakarno. Dobro, sad ćemo da probamo. Prvo ćemo ovaj plavi, na njemu nacrtam mocar, kao što možete vidjeti. Ljudi, ovo je čokoladno. Koliko ovdje ima čokolade na svim slatkišama koje sam do sad probala. Dobro. Ljudi, sviđa mi se ovo. Ovo mi isto posjeća, ne znam da li je neko voće ili alkohol, ali ima tako nešto u sebi. Ali samo što ne mogu da prepoznam šta je. Ovo nije magnet ovaj put, ovo je neka devojka tu. Čak mislim da je to ova kraljica. Da, to je ta kraljica, ljudi. Stala mi ljudi gleda ovdje. Ovo je naranđa. Da, ljudi. Vidite? A i boja je kao naranđa. To je, a i osjeća se, mislim. Evo, tu je kao naranđa i prelivena čokolada. Sviđa mi se? Vrlo ukusna. Zadnja kugla nam je isto crvena, samo što je također naslikan moc. Evo, čokolada. Ukusna. Ima kao i prošla ona plava kugla, ima ovdje bijela i žuto. Ljudi, malo mi falilo da kažem ljutu. Ovo mislim da je čak ista kao plava kugla, ljudi. Mislim da je isto ukus. Dobro, još završili smo se slatkišima. I ovdje imamo klavir nacrtan i jedna balerina na njemu. Završena je i ova kesa, ljudi, nema više ništa u njoj. Ova nam ljudi izgleda zadnji profil. Je da ona sa kovertom koja je kao muzička kutija. Ali više je kao muzički koverat. Ovo moram pažljivo vidjeti. Kako je lepo. Pogledajte vi to. Ovo je klavir, ljudi. Ovo je realno kao klavir izgleda. Ovo i jeste klavir, ali izgleda bukvalno kao pravi.
Ljudi, ne znam što toliko volim voda. Pogledajte ljudi, ima ove dirke koje ne mogu da se stiskaju, ali ima ovo što može. To mi se baš sviđa. Evo, možemo da otvorimo. Da, ljudi, vidite, ja nisam ni primetila ovdje ovaj kao se ovo tip, samo što je bijelo boja, ne znam što više kaže. Evo, ovdje je ovo nešto. I možemo ovako da držimo, vidite, kao pravi klavir. Samo što, neka nećemo. Ljudi, vidite, ovdje je balerina. Ljudi, pogledajte kako je ona slatka. Vidite kako su joj lepo napravili pozu ove noge, nekako baš mi se sviđa. Vidite kako je lepo. Ima ovo crveno. I ovo isto kao muzička kutija. Ljudi, da. Ljudi, pogledajte, ovo jeste kao muzička kutija. Ili da stavimo ovdje balerinu i ona se okreće i svira neku muziku ovdje. Mi se sviđaju ove dirke ovdje. Sve je lepo ovdje. Znači, mnogo mi se sviđa. I napišite mi u komentarima šta se vama ovdje ne mi se svidjelo, ali sad mi se sam ja otvarala. Ljudi, vidite kako je ovo lepo. Ova balerina se tako lepo okreće. Vidite. Ajde okrenuti kamerama. Ljudi, pogledajte, pa ovo može se diže i spušta. Ovo je jako pravi klavir, ljudi, znači, tako mi se sviđa. No, spustit ćemo. Hajde, balerinu uzmemo. Ovo, inače, mislim da je magnetka. Dobro. Polako, pažljivo ćemo da zatvorimo. Vidite, ovdje kod ovog sela tipa kao stavimo balerinu. I ljudi, to ćemo da stavimo ovdje. Spakujemo ga. Evo ljudi. I eto. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidao, samo ga lajkujte, šerite, subscribeujte se na kanal. Mi se vidimo ljudi u sljedećem videu. I da, ne zaboravite, rekla sam vam u jednom od mojih videa da kad stignu do 50 subscribera snimit ću pesmu. Tako da, to bi bilo to od ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao ljudi!